Alpha Mizo Production YouTube channel en tu le ngai thatu te chibai vek kule January ni som thum sang ni som ni parukania kan thu thar te hi ni som ni le pakwa zanlaya kan lak khom te ani Iran le US in murna alian chautual tual maya tuna hian European Union chuan Iran sipai thaber le an chuan vor IRGC anti Iran Revolutionary Guard Corps chu helpola ISIS kan ti ang chi a hian a puang tarup maya heti ani chuan helna na chu andu duin an nuai thei to dona hei hi Iran ina du lo hle maya heti ang hian Middle East bial pumpuya boina ati chuak thei ti in khovel ram rang ina an hlau em khovel tui al thei za a som ni zat an phur chuana State of Hormuz chu Iranin sipai nun chan zirnan live drill kan nei don ti in helai mun hi khar antum zuita a hei hian boruak thalam ain boruak thalo zok akhin chuang ngei arin omta a tin IRGC a an sipai hruai tulu te hi hrek na an siam zuita boka Irana thunei tu ber mai an sipai lama an puipa ber IRGC te hi an thinrim hle maya Iran sarkar hian tuna hian an sipai kuta drone sang khat asem chuak ta a hei hi US in aron beipua an lo inven na tur ania tin US lampang le a thui hruai Israel po hi tuna hian anin po cha mup maya in dona athengang te hi khovel ram dang ten an hlau em awangin in rem na do kan kil se an du chuti rual chuan Iran lam hian US in kan laka thil phut nei sarana in noi chi ataka in biak na ti vel hi chu kan pom lo an ti ve tlat mai sia heti angani awang hian in rem na lam ain in dona lam hi an nai zual zel ni in alanga Al Jazeera chuan an boruak hi engtiklai mai po a puak ke thei ani to ti in aron ta langa an boruak kal zel chungchang kan ngai thanga chumi ma chuan Mizoram thu thar ngai thlama sang Justice for Marina Group in rong taka misual kutwara thi Marina lal chan chu ichu chung ko ejong tu berania wangin zang na dom na pek an putani Justice for Marina Group hian January misom ni le pakwa khan Marina it hattu te chui chua Putin vai va kona tanga wana pa hol thleng kongan zo ani kongan zo nu hian aizol sp puzo sang liana muin an thil phut chili an thlenani an thil phut te chu pakhatna Marina ithina hian RLP ka chau hi in tham noi ni in kan ring lova RLP ka hian Marina irwang hi ama in motora tangin alak son thei kan ring lo chuwangin midang hi arang thei angbera min chui chua sak turin kan nge na che pani na Marina ithini le dar kar le khoi hmuna nge tha ani engtiat soi sak hlung nge ani kan hredu pathumna Marina irwang an ngai sak na man ruwa hi mi pui hriata puan chuani ro se palina Marina hi an chung ko ejong tu berania a phutok zangla dom na pek ni ro se ti in an du na te an thlenani Marina ithina chungchanga hian thu tam maya zeldin thu le engemo thuleng wak atam hle maya tuar tu telam an khongai thla kan lainat om tak zeta hetiang angan han che bulbul mai te po hi an thiam om kan ti lo thailo chuti ruale ro chuan thinli tur ang ani fel vek to maya tuna hi chuan mi puilam pang po hian ngoi kan chu thiama he nu chui na hi kan police lam ten chak zo ka an kal pui theina na police te pressure pe vak lova zalen tak an na an chui zui theina na hun thol kan siam sakhi a hun to hle in alangani January ni som ni pariata tuirial luya bom manga sanghaman chungchang Director Fisheries Department nena report lutle hemi chungchanga social media alo lang chu Fisheries Department in an bo zui ngala report donani vele District Fisheries Development Officer aizole officer dangten tuirial muna an kalchik ngalani an suina tuirial branch YMA hian Mizoram Fisheries Act 2002 Section 6 Clause 1 Clause A gelatin explosive mga sanghaman phallo ti chu abo chengei ti finfia ania helai muna department mi le sa an thlen thak hian sanghatam zok lo khral zo to ania abang ang te man sakngal ni in laboratory enfia ani nuwa danin aphu tangin haralani ko ani angin tuirial branch YMF tu te hi January ni som hi pakwa sang hi som hi paruka
Director Fisheries Department ma inlanin Mizoram Fisheries Act 2002 Section 10 Compounding of Offences lo chanin poisa choi tir an ni baka tun nuwa hetiang thil hi thleng to lo tur le tuiriala sanghaman le zor konga po Mizoram Fisheries Akin aphu tanga mumal taka kalpui ani theinan Fisheries Department thei to pa thopui tura intiam kamtiran ni Fisheries Department chuan kan luidung nungcha na satak suat thei tur ru bom chinai le dynamo te manglo turin mipui ancha non le a hetiang ti ching te hi thei to pa zuya malak zel antum thuan soi ngal bokani Mizoram Fisheries Act 2002 in luidung sangha le nungcha mantur hian license nei ngai angai ati angin luidung nungcha mantur reng chuan anomna District Fisheries Officer license deal ngai turin mipuite Fisheries Department chuan angena ni US le Iran inkar boruak kal chhozela US President Donald Trump chuan Iran sarkar huai tu tele an sipaite targeta beidan tur target strike angai tu Amerika he malak na hian Iran mipuite chu sarkar laka nor huai hot le turin ati phurdon ni ina khia ani US huai tu te soidanin Trump hian kong sang thlir meka Iran huai tu tele sipai target nor huai hot tu te chunga tharum mang tu huai tu tele sipai security force te chu abik takin beyatuma hei hian protester te hnena in hnunga kan nom ti hriat tirna pe dona ni nuclear le missile program Iranin nuclear ral thuam asiam theilo na tur le khovel mun rang kap phak missile asiam te ti chia a nataka be larger strike po ruam manna atel bokani regime change tramahian Irana regime change sarkar thak na thlentira du ti hriatania nikum lama an malak na Venezuela President Nicolas Maduro pai thak ani dan ang deuh khan Iran huai tu te thak atumani Israeli le Arab official te ero chuan boruak atanga beina air power chau hian sarkar hi apai thla don lo ni in an soi thunga Israel official pakhat chuan sarkar ipai thla du ni chuan leilama sipai chakna manga lu chilanga yang ti ina soyani Arab ram tele western huai tu te chuan US ina beyani chuan Iran mi puiten sarkar an thop jok launa an neya chu baka mihring million somkwa jet chen na mun hi fail state ramchia rambuai ani chuan bial puma buai na le ral tlan tam tak asiam don ti an soi bokani kangai thak ang khan Iran laka Trumpan adu le abe saver mai pakhat in biak na an nei pwa in rem na siampui atum na pakhat chu an nuclear le missile program ti top te tin sarkar thak po adu heng ang thil te hi Iran hian engtikong mainan pom don lo ti achianga nuclear hi chu thuran po lo ni se missile program tenga phei chu tuna hian kan lo soi to ang khan an omna an khomwal pui atanga khomwal pui dang US hial po kap phatur ICBM Intercontinental Ballistic Missile nuclear po atrul anga phur thei tur te po loting takin kan test to antia heng ang hi Trumpan adu lo berani ma se Iran hian heng ang ral thuam te hi an mel makum hlun Israel le US tele an ma ni ti buai reng tu te laka inven nan te po angai ve ni kan mamo ve ni an ti ve tlat sia wangin heng an program te hi an mi puiten hreom taka an ompo poisa lo khopin ral thuam lama tran lain ke apen ve a chuti lai kara US ne na heng thil zong ti topa in rem na siam pui hi chu an tum lo bau ringot maya chu wangin an boruak hian zia lam ain zual lam apan deuh don ni in alangani US le Iran inkar boruak hi alian tham le a in do pui pathum na thleng thei din hmuna khovel adin tir me kan itin Sky News report chuan ata langa European Union EU chuan Iran huai tulian som pangale entity Paul parukte chunga remna sangsona siam ta a chan chu mi puinor huai hot tu te chunga tharum aman na satawang le sarkar sipaiten mitam tak anman wangania an rem zinga hian Iran Interior Minister Eskandar Momeni Prosecutor General Mohammed
mova hedi azat le IRGC hruai tulian sang ten telani an sum le pai an thil nei te an thlen saka EU ram chunga an lut thei to don lo bokani EU hruai tulian kaja kalas chuan January ni somni le pakua khan thu chua siamin irana sipai sarkarina aman tangkai le chak ber IRGC chu firfiak pol le sa da ani thuwa puang ta a mi puinor upoi hottu te chunga tharum rap thak tak aman wang le tual thina a thlen tir wang ani he thutuk na hian IRGC chu ISIL ISIS Hamas le Al Qaeda te din mun ang chia ada ta ani tuna chuan an sum le pai asset le an thopui ram dang te chunga remna na zo a thleng don ani European Commission President Ursula von der Leyen chuan mani mi puido khlastat sarkar hi terrorist tia ko hi a om hi ani ative bokani Iran Foreign Minister Abbas Araghchi chuan EU thutluk na hi suaswal na lian tak major strategic mistake ani thuwa soya Israelin Gaza a ma alak na EU in eng ma soilo laya Iran a rem thut hi hypocrisy pon lang maya thattumna vertherna ani thuwa soi he thil hian Middle East bial pum puya indona all out war achok chuak theidona a ngong chia chu EU ramten an tuar don ti in avau zui bok Iran chuan an sipai chakna lan tir nan thutluk na dang asiam zui ngal zat boka warning to sit ti in Iran chuan kar le hian Strait of Hormuz khovel oil za asom ni kaltang na live fire military drill silai mu tak mga sipai in pu cha na an nei don thu apuang zui ngalani he tuipui kong hi buaina wanga khara ni chuan oil man asang don hle a khovel economy ati hing ngal don he thil hi Middle East borua ka khovel ram dang ten an ven thon ber mai pakhat ania helai mun hi longkong poimo tak ania US te tin khovel ram rang te China te thleng poin oil anlak na kong poimo tak mai ania hela hi Iranin akhara ni ngat chuan tuna kan ngai ngot ai hian khovel ram dang te hian helai thil hi angai serious dona angai poimo ber tur chu US tho hi ania chu wangin hei hian indona thil dang telmi alo po hian acho chua ngei mithiam te chuan an ring ani Pakistan Prime Minister Shehbaz Sharif le Iran President Pezeshkian te chu phone in anin bia a in biak na manga boina sutkian an du thuan soi ve ve ni Trumpan asoi armada thona phurlong lian chu Iran tuipui naya a umreng to a an boruak hi apuak thut theireng ti in Al Jazeera chuan ata langani US Air Force B-52 bomber panhi chu Pacific lampanin an thok meka Hawaii Andersen Air Force Base an panani US refueling tanker po an thok chuaka Atlantic tuipui kamatangin Golar thona telin ral thuam dang son chua tumin ma an lamek bokani Israel fighter jet squadron khatchu Syria khothlang lam airspace an lut to bokani Lebanon na firfiak pol Hezbollah huai tu pakhat chuan US nena vau khan na tak asiam thara US in Iran a beani chuan Middle East bial pumpui hi meipui volcano angin apuak don ti in nawawani US in beina atana ni chuan an chan na turero a hun a thlen huna kan enang ti in a soifim khur le thung Russia point he boruak hi uluk takin a thlir meka Russia state nuclear head chuan Irana Bushehr nuclear power plant thokmek Russian mi zali chuang te chu atulani chuan rang takathiar chuak turin anin puwa cha mek ti asoi Kremlin thupuang tu Dmitry Peskov chuan Iran beani chuan bialpum buaina rap thak athleng don ti asoi bok Iran sipai te chuan January ni somni pakwa khan drone sang khat zet andon thuan puanga Army Chief Amir Hatami chuan melma aggressor te channa natak crashing response peturin kanin puwa cha mek ti en asoi ani heti lai hian President Trump an rasoi Armada USS Abraham Lincoln thona phurlong lian po Iran naya anom vek toni Turkish President Erdogan chuan US le Iran inkar inbiak na trilateral meeting video conference mga neya du thuwa soya
Iran Foreign Minister Abbas Araghchi pon zirtop ni hian Turkey atlo don ani Iran buaina wang hian tuna po khovela oil man asang thuta barrel khat US dollar somsari apel to chutiang bokin rang kachak man po asang to bokani Iran semi official chanchin thar Tasnim news agency na tarlan danin Iran sarkar chuan drone sang khat sipai kuta alana heng drone sang khat te hi Iran sipai army rang te hena sem kwalani heng drone te hi attack midang ralwa beina surveillance in en thak na le electronic warfare radar le internet ti buaina ta na man tur ten ni heng drone te hi Iran sarkar defense ministry le sipai thiam na manga an ram chunga an siam chuawek ani bokani heng drone sang khat chuang te hi arwalin voile khata ron tir chuak ta huk mai se US le Israel te trang ho le UK po trang tel po ni se dan vek sen chu a har ve khopin narin oma kan soi photo thin angin Iran hian heng drone kan ti te missile te hi anei thave maya chu wangin US le atan rual pui te po hi chuti takin a hlau bik tat lo maya in do po hi a chau ve hle ni in alanga ma se ama atanga an lo soi to angin in do na burtran tu ni ero antum lova ama ero chu US le atan rual pui ram te hian an be ani ngat chuan an theina zong zonga be let ve hi antuma tin kan soi photo thin angin Iran hi an mal tran don bik lo an ma ni ina an lo sponsor thin helho Hezbollah kan ti te tin hel rang le ram rang zinga po hian an ma ni tran pui tu hi anom ve trau maya helai Middle East biala hian indona chuakani ngat chuan kan rin ayana sa hian helai boruak hian khovel angor nging theidon hei hi US le atho puiram te po hian an hriat ve tlata wangin chuti maya Iran an nuai ngot hi chu an hre ve deuh ni te po in alangani Iran sipai te huai tulu ber Amir Khatami chuan heng drone te an don nu hian thu chua aron nei ngala mabaka la om thleng thei thlirin sipai te hian an chakna strategic advantage an vong renga rang taka be pui thak le mel ma te chunga channa natak peturin anin pu cha me kani atiani Trump chuan armada moi tak USS Abraham Lincoln le a thui ruai sipai te chu Iran panin an tol pheimek ti alo soi to ni kha tin Iran tan hun atop trap to tin nuclear ral thuam siam lo tur le inrem na thar siam turin anora Trump hian nikum jun tha operation midnight hammer an kalpui Iran nuclear site an ka na kha asoi chuaka khatiang ayana khan beile anni tur thu in awawani an soi to thin angin tuna USin atum per hi chu amma alo be to ang devin voile khatawa be thuta antum an bitum tur tak te va chut chiat saka in thiar film le hi antum dan ni in alanga ma sengin tuna hian Iran hian heng boruak vela wang hian an ral thuam te hi khoya nge an lo da thatang ti hi hriat ani lova USian alo khru khiau le to zok nge ni chu wangin heng be na hi athleng ani chuan Iran ral thuam zong te hi voile khata an chut chiat sak vekani si lo chuan Iran le athurwal puiram te baka Hezbollah le Houthi sote jet let na hi an tor ve nge arin om hle Iran sarkar le sipai te chet dan hi tun thleng hian ala rova em renga da Jerusalem po sina tarlan dan chuan hospital te chu mipui sarkar lakan nok na atel liam tuarte mantura chanan thangatan an mangani Human Rights Group te tarlan danin Iran sarkar chuan hospital le clinic te chu nor wai hot tu te mannan amang me ka liam tuarte chu hospitala in enkol turan kal chuan sarkar sipai ten an lo man don ti an hriat awangin an kal hre hle ni mi puinor wai hot tu te hi sipai ten an ka phliam na sa le a ma se in enkol na tha po ni lem lo aru ka sipai ten an hriat lo an pan ngam na chawa anin enkol ngamani hospital report a hian doctor te chuan sarkar sipai IRGC an hlawa wangin silaya ka hliam ti hi an ziak ngam to lowani tuna hian sarjian inzai thiam Dr. Ali Riza Golsini chu sarkarin a hrem meka
nor koi hot tu te hiam a enkol wanga man ani sarkar chuan Dr. Golsini hi moharibe pathian laka indona puang tu ti en na puwa hei hi iran dana chuan thi tura hremna execution pek theina thu buaya ni an man lai hian sipai te chuan nat takin an soisa a ha te po anti bal sak ni in report a omani sarkar chuan doctor le nurse hiam tuarte lo en kol tu te chu phubalak na revenge campaign angin aman khomeka ardabil khopuya phei chuan Dr. Palila an man to ni US State Department chuan Dr. Golsini an man chu dem na khau takati chuaka doctor te na hi firfiak na anga chua hi nam ma son na ti chatuani ti in awawani internet ti thi blackout alani zela wangin mithizat riat la harsa ba se medical estimate than khat chuan boina chu atanga vo in thleng hian mi sing thuma tanga sing thum sang ruk zanga vel an thi to hial ni in an soi mi singli le sang hi chuang zet man ani to bokani tu thar dangai thak chun zomang Delhi khopui Mohan Garden biala thilrap thak taka thlenga Delhi Police SWAT Commando Kajal Chowdhury kumsom ni pali atanga som ni pasari borvel me chu aluwa chutni na thiani January ni som ni pasari sang ni som ni paruk jing khan Kajal Chowdhury hi Ghaziabad hospital pakhata ahiam tuar lovin na thia he thi na hi January ni som ti le pani sang ni som ni paruka apasal Ankur Chowdhury Ministry of Defense Clark na thoknen anin nialna tanga intranin in nialna pialama tual thana ahring chuak ta ni police ten an report dan chuan he in be na hi sumle pai household finance le loan rule chungchanga anin nialwanga thlenga nia ma se kajali chung te ero chuan apasal chung te hian thuam chom dori duwanga anti hreom thin thu an soi thungani kar masa ninga ni January ni som ni le pani zandar som vela khan an nu pa hian an fleta na sattaka in nial buainan neya an kur hian kajali lu chu kongka kalna atau tir phota chumi nuwa dambelin alua voi tam tak avozui ta ni kajali hian anin nial lai hian a unau pa Nikhil Delhi Police Constable ve tho chu phone in na bia a unau pa hian anin be lai nge hian kajali rakri le apasal che dan rap thak tak chu phone a hian alo hria a ma se aumna hlata wangin engma ati thei silo ni hetia apasalin awak nu hian apasal ankur hian kajali unau pa bok chu phone in ifarnu katihlum to a arwang ron laro uti in akhil zui bokani India Today na ta landanin kajali hian naw thalimi apai mek bokani Ankur he police ten amuna anman ngala amain attempt to murder mi tha tum thu buai anziak lut phota ma se anupui athi zuita ka wangin case chu murder tual tha thu buaya an thak ta ani India rama nipa virus rileng thar chuan khovel ating hing chiang hle maya abik takin China le Southeast Asia ram te chuan he rileng hi an hlau thone ma wangin airport ate health screening anti khau leni India Health Ministry chuan West Bengal state nipa virus ve mi pani mu chua anni thua puanga heng mi pani te hi damdoi ina thok health wa karan nia December thatop khanan ve ti hi mu chua anni nena in nim nai mi za som kwa paruk te chu chui zui vek anni to a ma se tu ma khivei dang mu anlani lo thungani nipa virus NIV hi ran abik takin bak heitlan chi howatanga mihringa inkai chon thei hrilom takania rana tangin hrivei nena inhim naina tangin emo hrivei te chille zunle eka tangin hri hi inkai theiani he hri hi thipui ol sam hle a hrivei mi za mi somli atanga somsari panga zetin an thipui thinani hrivei lan chua dan hi khosik luhai thok harsa le luna na satak aum theya ana zuala chuan thuak vung encephalitis a thlen theya dar kar som ni pali atanga dar kar som li le pariat chungin koma engma hrelovin anom zui theyani lunar new year hi China le ramdang tam takin
chol na hun rem changa mangin mi makta duai tam tak an jin kwal le dona ri adar vak an hlawani tun thleng hian nipa virus ven na vaccine emo a enkol na big dam doi approve treatment emo alaum lawa Thailand Indonesia Nepal le Malaysia te chuan airport a thermal scanner te dain khwaljin te film khur takin an endik mek ani nipa virus si COVID-19 angkhan khovel puma adar vak arin omlem lo ni in mithiam te chuan an soya ma se kan film khurero angai hle thung sazu lampang chi le bakten an se nu thei ei mai te chin lo turania kan ei le in tur fai taka silte kan kut sil fai fo te apoi mo hle ni in mithiam te chuan an soya tin Srivenia rin hlel te nai lo le film khur taka in enkol apoi mo hle nipa virus si thi pui theina san ema wangin khovel hian a hlau hle a ma se mimal tin te kanin le avel te le keima ni thlenga film khur taka kanin enkola final ama thei to patran kan lak chuan he hrilaka hian a invent thei ni in an soi bokani heng thil thleng engemaw om hian mizo te hi in soi thai hi kan ching maya nipa virus te po alo thleng thut thei chuti khati ti zongin kan in soi thai vaka no COVID-19 ai na hlom zoka alo thlenga ni chuan kan thi puina sa don tiang chi te soyatam hle ma se heta mithiam ten an soi ang hian nipa virus hi chu COVID-19 ang khan khovel puma adar vak arin omlo ti an soyani in soi thai vak lo hian kan invent theina thei to pa kan lo invena mi inti chi ai zonga thu the dar vak tele engemo lo soi vak te hi a him lo ani ti hi kan riat thar apoi mo hle ni